Shubor nakaslem jong unongsan hima. Try dukan ke restoran saw ayom uba shan borlang sotun. Ulaong baka jingja ka balaja man ha kamit sngi sajan halor ka jingmi jingkulmar ki Punjabi bat ki khasi hapo ka restoran jong kamde ka jing persya jat benrio. Ulaong bah ka tu kamit ki don sawngot ki Punjabi ki bawan bam ha ka restoran jong Henry hadien baladap shipho baje ki shongsa bat wat habala ong yaki makin mi no Henry kimtre kumta namar bakala de ka por ban khang no kila be jubor yaki penban kini ki Punjabi kila berngam bandom siu ya ka bai bam jongki kumta kala mi ka jingan ya hapding jongki ki nong tre jong kani ka restaurant kila pentip no haki pulit hadin baki pulit kila wan poi hakani ka jaka kila la ban tem me kani ka jingkulmar bat kila ra no yakini sha police station laong uba shan bor habakali ka jingmi ki Punjabi da ka kanhun kembalai phongut ha ka video ka bala sapriang nakaliang utrai ka dukan ulaong ba umtip AA namar nakaliang jongki kila mi no banlet shathanat bat kila khang no ya ka dukan Terkait cengcia atau kesini atau apa dukan kecongi apa yang long nakaliang kecongi itu tidak beda kecing sokya apa hadu kadata kecengcia kamdei kata kecing yami ke hura apa day kata kecing ya persya jat penriu nak kecing istri jat penriu andai kamdei kata andai kai kapa nakaliang kecongi hadin nang tu ki apa ini ki Punjabi kita nang tu dia kumbalai ngot somot Iwan ban ayah song ya bam jadi atau apa kedukan song ya apa kabar. Teh dia nang tu hakapor sipo beci sipo tam tu ngi tengil ade kapor khang tingin kalian song ngi la kitu ki kena song ngi la ba no yaki. Hadian bala ba yaki tena kalian song ki kem priang ya kata. Teh hadian nang tandai kalong ba dah priang kecing dom bangi ba cupor yaki tena kalian song ki ni kapor sakta kapanang bangi msiu ya ka. Bai bam kecong hero. Hadian pakai kemtera ban siu dan nakaliang kecongi ki lasang banyak dan nakaliang ki toki kena kecongi ki lasupun ada pulit. Hadian melapun kilawan ki pulit dan kilapan mi ya ki sabar. Hadian melami sabar dan nakaliang ki toki kena kecongi berkumcuru nakaliang kecongi lasarana sepotanan. Hadian melara setanat dan nakaliang kecongi ro kila penbet ya tak kecembaklah. Hadian nonton di tolong ba nakaliang kecongi sa nama tahu ni kena ubatrai bani terkemudian kalian cong kipulir ikan pelacu angtai hadu bandalai ngana bahasa ngada gue pat brio nang tu balai bu yo usi yang nama taka banyada ya ka cingeng becemu jadi nang tu kalau ba ditai tai andre kemdade ya tak cingja ka ba ha dokrata andre ke sulong no tang gedap ni kum tu ndalaya bu ai tak kemadan ni ke cingya mi kumne andre banong kan mi adu kata tak kemdade ya Apa ide pat bagani jingkat ante kan. Te nakaliang kecongi de long ngi tengem tuk so namar hadian ba marsen mi itu kecingnya kaca tengi la aku mengalong lada pun pulet talawan. Te nakaliang congki kena ru saban lek sapa tanan sapa konten mende nakaliang ka cong itu ki kena berkhoin te kumu kira khang so kedukan ya. Hadian belakang kedukan telara. Tengi tengem tipsu kai ka baca hadin jong tandai tengin ong kenhun rong ngem tipsu namar kapor mit te pilatip hi badan sabar pun melabu hat sudah ngem tipsu badai menoro kan teh handai long kacing cian nangi takam dade ya banong kata kacing ya tak cing syo apa jong kedukan kamdi sepo dukan handai kadi sabar kan hal kacing sisa kan ini ka long apa dukan jong itu kadi kesin banukang ka baca handai sakawi kuwi ki saka tengin ong kumno babun hiten kadon itu hayo tak cing ya syo cing ya tak kadon handai ka kamdorong pat banong hadu banda mi kumni kan long barat kan Baidi pat bagatu jinja an ladan na dukan yang pide kadang kejing itu bagi apa. Kami sata kenhun na temi mulong bikin wandaki lepo sapongan atau kade jinsa ne. Te nakaliang congi te ngem tipsu mo na markawi ge long nakaliang congaru adin nang tu te hadin bala adep khang kedukan te nakaliang congki kena de la poi po tanan ngirung isulai be tang po tanan ngemi ro sul sene ja rom te adin nang tu susiem na tang tu kena tre ngi lepo na yu sieng te kemudian tipsu ga ge baca pan adin cong kedukan Kebak jinja tu dukan piga dan mi tang tamak tin kam simla don. Kam padan kacingnya thema Yesu an malawan pulit te. Te hadin nang tu te ka thema ka pasabar te ngi tengem tipsu kan.
Bakat no tak kajing kerja kajing dan kita. Kacingnya kerja yang tuh dikiran lain sama dong tahi, baru gitu kena tuh kacing. Long gitu di kacingnya kerja di tangkap kacing bom kacing panen trong vi van mi na dukan nomor kita sutunat van songkai, bara kecukup par adin bangla ba coba ni yang bang muntra van siu ya ka, ketupai bang kacong vi. Mereka ni kacingnya kerja kadi biar pada gitu kibaya, syam merki Hai kena tre jopi na. hai bak kena tre. Mar kadang kacing orang berubah. Nak kata kata biar tre siu dan tre khasi dia kibaya yo semua ya kata kacing itu ya, dia banyak. Ya memang dan tapi. Untuk kacingnya kerja kadi petang merki. Tang bat gitu ki nong tre kacong ini bat maki bak muntra van siu ya ka pisah kan. Ni tang katai. Sesuai dengan semua bakat dan kekenhun tempat bajuan sang dan di alam tu pada ni yang kata kita dan Long kumbolong man kasi tangi itu customer tingin ong shu kumno nomor ngemnang te banong tang kita net long barok ka jadu kan tangi haban pedeng lo de barok andai ka wende ka long ba kampat cumi ta patengin ong no nomor de taman dahi kasin nomor itu ru ya hatu kasin rom de bayo bon brio kelak milas maki kedi tang ta kan Kumbakan nung ito tukar tapi. kidan tang lain sungut tek tu basyong ban ya bang tu kan Jadi kata apa kini ki bro ki siun dan masa gawai bang. hai hadian na tuan de kalau sistem laras tulit hadian kila penbet lapat kan hadian na tulit ada penbet dan kalian ka katuga nakalian chongi ro laya sok laya sai no ite tengum te pat ka iga baca satu pat hadian palami kata kan